Poštovanje, dragi ljubitelji ljutih paprika, najvećih paprika na svetu. Maj je mesec, nalazimo se u rasadniku gdje se gaje najljuće i najotrovnije paprike na svetu. Imamo ih raznih paprika, znači imamo Trinidad Chocolate, Trinidad Apokalipsa, zatim imamo Jolokia Pimenta, imamo Trinidad Red, imamo TMŠ 7 Pot, imamo Choco, Jolokia i Naga. Zatim, šta još ovdje ima? Jace Peach, strašno, prelepe sadnice. Pogledajte sami. Jake, razvijene, zdrave, Moruga, moja Serbian Super Hot, Žika 3, također fantastične sadnice. Sada da pogledamo u kakvom je stanju korenov sistem. Ne može da izađe koren. Kao što možda vidite, sadnice u potpunosti su razvijene i spremne za rasađivanje. Pogledajte. Zatim, osim Čineza koji imamo dosta u ovom plasteniku, ovdje ću da vam predstavim jednu od najbolje prilagođenih anuma poreklom iz Indije, indijska kraljica Dogba. Rasa također fantastičan, full biljke, jake, formirane. Taj biljka, odnosno tu papriku, ne treba ni pincirati, izuzetno je napredna. Dobar rod, ima 50 do 70 hiljada skovila, jedan struk znači u plasteniku može da preko 100 ploda, znači stvarno jedna fantastična paprika. Znači imamo ovdje da pogledamo šta se ovdje krije. Pogledamo ovdje, interesantna, kolorisana, odmah nas upućuje na to da je to u pitanju, evo ovako, Bolivian Rainbow. Isto, dobar rasad. Paprika koja može se saditi i u saksiji. Šta još ovdje imamo? Pogledajmo. Imamo Surejmani. Pa imamo Akabare. Sve su to anomi lako. Alligator Bear. Zatim imamo Tabasco Papers. Dalje. 7 Pot Jonah A, odnosno C, Moruga Yellow. Ovo je Mexican Hot, fantastičnog izgleda paprika, perfektno rađa, sitan plod, idealna za saksijsku sadnju. Imamo Scotch Bonnet, karakterističan po jako naboranim listovima, zašiljenim. Ovo je Sepia Serpent. Zatim imamo ovdje jedan cross između Karoline i Pimente. Pimenta Karolina. Izuzetno privlačnog boja, oblika, a ukus fantastično egzotičan. Znate, imamo, šta još ovdje imamo? Evo, Jolokia Peach. Jedna izuzetno jako rodna paprika. Ne mnogo ljuta kao crvena Jolokija. Znači imamo Devil's Tongue Chocolate, Carolina Primo, 7 Pot Burgundy, Habanero Yellow, Bubblegum Caramel, Bubblegum Red, Bubblegum Chocolate, zatim imamo Lava Yellow, zatim imamo Yiksha Gourmet, But Orange Copenhagen i Naga Yellow, Moruglah,
Moruga Chocolate. Moruga Chocolate. Moja sorta Serbian Super Hot čokoladna žika. Komodo Dragon. Fatali Yellow. Scotch Bonnet Yellow. Izuzetno ljuta paprika, lako rađa. Habanero Peach. Brown Jolokija. Kraken Scorpion. Borg Chocolate. Cayenne. Caribbean Habanero. Zatim imamo moje sorte. Žika 1, 2, 3, 4. Imamo Bradovičastu svinju, jedna od mojih izuzetno dobrih potova. Labuyo Peppers. Kažu lekovita. I ljudi probali u određenom načinu ishrane i disciplinu pomaže u regulisanju šećera u krvi. Cayenne. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo moje. Imamo Sandrita, Tajland. Imamo, to su moje sorte, Burčor, Kopenhagen, čokoladna Jolokija. Red Jolokija, Naga Viper, Royal Black, izuzetno dobra kao saksijska varijanta sadnje. Imamo ovo interes, ovdje možda pogledate, ovo je Hinacea purpurea, drugi u prirodi po jačini antibiotik, odnosno imunikotik. Ovdje imamo, pogledamo šta ovdje imamo, Peter Penis žuti, crveni, imamo nogorodnu, jalapeno, to ide u sadnju, rasad odvojen za mene. Znači imamo za punjenje blagu, imamo mamut jalapeno i brdo drugih paprika. Za ovog puta, pre rasađivanja i sadnje, pozdrav, veliki pozdrav od Živojina Antića.